Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kaying bishar ha kasngi thok ding kala ai hukum ye ki pulet bekin tok ket shipho sngi ki laingut ki dukhat ka National Liberation Council of Nongkendong kat ba wei pat udukhat ubala dei ban sha ya lam shing bishar ula kem pang no bala penket yu sha hospital nalor kini ki laingut ha kasngi palai kaying bishar kala hukum baya ki sangut ki wei pat ki dukhat ka NLCN entok ket de ki pulet na ka benta prasngi Haduk mentah kinong yang lambat kidukhat ke NLCN kibala syakem kalakot syaka khatwei ngut. Napadeng kini uwe ude ukhana abrang pulih ka kelas 10 bar ubade uta uklik du lane u chairman ka kenhun. Kala don ru kawe ka kenthai kabala syakem ya kabala keno bakade kata kanong penrung dukhat bat nong bu iki jingtho jingtar. Bat kani kadana padeng ke jingsyak sumar hakawe nagi hospital. Haka khadri tarik unai lar ki pulet kila sedang menyok kem mi kinong yalam ke NLCN bakentop yu chairman commander in chief ki area commander bar ki wei kat bah ka si palai kila kem saya laingut bakentop yu area commander ke East Khasi Hills haka jing shisha kila don ki dukat ke NLCN ki bala devan mi na kani ke jilla haka si palai banat chanagalan khanang menyok jing kai haka liang ki tiar siat loong ru ba ke NLCN kala dep banyakran ki kat tu kat ni ki sengle no na nagalan berkala temu banthi di kitiar siat bat ki kuli. Nalor kata lo om bak NLCN kala donjing temu ban bo ye ki ketem ai jingi kai jongka ha kapu jongka India bat Bangladesh.